Ndabasuje mwese abadukurikira aho mwaba muherereye hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zigiye zitandukanye, haba mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Mwese mbateye yambu, mumeze mute aho muri hose? Abameze neza mukomeze gushima Uwiteka, abameze nabi namwe mwihangane, ntago ariko bizahora kuko ibihe bihora bihinduka. Namwe ejo ni mwebwe, mukomeze mwihangane. Ndashimira abantu mwese rero mwakoze subscribe kuri YouTube channel yanyu ariyo yacu ya Sportline TV. Uko mwakoze subscribe mwese, uwumva yuko yayikoze ndamushimiye cyane, ukora like nawe ndamushimiye, uduha igitekerezo nawe uri umuntu w'umugabo, ndetse n'abadusharinga mu magroup agiye atandukanye mugiye muherereyemo. Utarabikora nawe akaniko kanya keza ko kugira ngo abikore, maze iyi channel dukomeze tuyizamure, kandi nawe ujye ukomeza ukurikira amakuru y'imikino agezweho kandi acukumbuye ameze neza. Twagarutse ni muri ya kipe mukunda muri benshi, ariyo kipe ya Murera, ariyo Rayon Sport. Uyu munsi ngiye kugaruka ku mpamvu zigera mu mpamvu enye zituma ikipe ya Rayon Sport iri kubura ibikombe byose, ndetse ikaba iri mu gihombo gikomeye bitewe n'amafaranga yagiye ishora. Impamvu ya mbere ni uguhinduranya abatoza kenshi muri sezo imwe. Impamvu ya kabiri ni ugutakaza abakinnyi benshi kandi bakomeye bari inkingi za mwamba. Impamvu ya gatatu ni ukugura abakinnyi benshi kandi badashoboye bakabagura mu gihe kimwe. Impamvu ya kane, kutagira inzego zuzuye haba muri staff technique ndetse no muri staff administrative cyangwa se muri staff z'ubuyobozi. Izo nizo ngingo ngiye kugarukaho muri iki kiganiro, ngiye kubacukumburira nkababwira uko ibintu bimeze kuva sezo yatangira kugera ubu ngubu, namwe muri buze kumva neza yuko ari ingingo zifatika kandi zituma ikipe isubira inyuma. Ngo haye ikaze rero, icyo usabwa wowe ni ugukurikira iki kiganiro cyose kikarangira, ubundi ukamenya amakuru meza agezweho. Twagiye rero ku ngingo ya mbere yo guhinduranya abatoza kenshi bishoboka. Ikipe ya Rayon Sport yagiye ihinduranya abatoza kenshi kuko imaze ubu ngubu tuvugana, uyu mutoza uri kwitoza ni umutoza wa kane muri iyi sezo. Muri iyi sezo batangira ubu ngubu bamaze kuba batatu, ariko turahera kuri hari ingingo basozanyije sezo ya 2022, sezo ya 2022, 2023. Umutoza hari ingingo Francis Christian Mbaya ni umutoza w'umurundi watoje ikipe ya Rayon Sport, ndetse muri sezo ishize ya 2022 2023 batwarana igikombe cy'amahoro. Nyuma yo gutwarana igikombe cy'amahoro nibwo bahisemo inzira yo gutandukana, babona ngo nta kintu yabagezaho ngo mu mikino nyafurika. Ariko n'ubundi kuba baratandukanye ntabwo byatumye n'ubundi Rayon Sport igera ku ntego yari iri gutegura. Nyuma yo gutandukana na hari ingingo Francis, ubwo yahise ajyana n'umutoza we w'abazamu, bahita bijyanira. Nyuma ubwo hari ingingo aragiye n'umutoza w'abazamu aragiye. Sezo igiye gutangira yahise haza uwo bita Yamini Zerfani araza. Mu kuza aza nawe azanye n'umutoza wungirije ariwe Mohamed Wade. Araza baratoza, ndetse icyo gihe bazanye n'umutoza w'abazamu w'Umugande bamwitaga Samuel Majabi, nawe ubwo abazanye na Yamini Zerfani ndetse na Mohamed Wade. Baza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Icyo gihe baje sezo yenda gutangira, ntago babonye umwanya wo kugira ngo batoza abakinnyi systeme zabo, kandi buriya buri mutoza aba afite systeme agomba gutoza abakinnyi kugira ngo abashe kugera ku ntego yateguye. Baraje ubwo abakinnyi bifitemo za systeme za hari ingingo wari umaze sezo yose abatoza. Mu kuza Yamini Zerfani nawe araje azanye systeme ze nshyashya, nawe azibashyizemo. Ubwo urumva mu gihe batari bikuramo ibya hari ingingo, Yamini Zerfani nawe araza abashyiramo ibyabo, nabo barabyapurika biranga. Nyuma Yamini Zerfani amaze kugenda,
bahisemo inzira yo gutandukana n'ubundi nyuma yo kugenda. Ubwo Mohamed Wade wari umutoza wungirije ahita afata ekipe. Niba hari ingingo yarabashyizemo systeme, Yamini Zerifani nawe akaza agashyiramo iye, nawe aragiye. Mohamed Wade nawe araje, nubwo yari umwungiriza wa Zerifani, nawe yaraje ashaka kubashyiramo systeme ze, nawe arazapurika. Wibaze ngo umukinnyi umwe amaze kunyurwaho n'abatoza bageze muri 3, bose buri umwe amubwira systeme ye, undi amubwira systeme ye, undi amubwira systeme ye, kandi mu gihe kitarenze amezi 5. Mu gihe ubwo niba yari akiri gutekereza uburyo yiyentegara muri systeme za Yamini Zerifani, akaba aragiye. Mohamed Wade nawe akaza nize, ubwo urumva ibya Yamini Zerifani bivuyemo, agiye gushyiramo ibya Mohamed Wade. Mohamed Wade nawe arakina babona biranze, nibwo bahise bazana uyu nguyu Julien Mete, uyu Mufaransa watozaga muri Congo Brazza. Ubwo Julien Mete nawe araje, nawe azanye systeme ze nshyashya. Umukinnyi umwe mu ikipe, wibaze ngo azengurutsweho n'abatoza bagera muri 4, buri wese azana systeme ye, undi azana systeme ye, undi azana systeme ye. Julien Mete we rero yaje ari agatangaza, yaraje mu mikino ya mbere abamenyereza ya systeme bari bamenyereye ya 4-4-2, iyo ntacyo yari itwaye. Ariko kuko n'ubundi aho yari asanzwe atoza systeme amenyereweho ni back 3 cyangwa se systeme y'abadefanseri 3. Mu gihe yaraje kubita imikino 5 yihuse, icyo gihe Rayon Sport n'abakunzi bayo baranezerwa, baravuga bati tubonye umutoza wa nyawe, ahubwo ugiye kudukiza urubwa, ugiye kongera kudusubiza ku rwego mpuzamahanga. Ariko nawe mu gukubita iyo mikino 5, ku buryo n'abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport bashatse guhita bamwongerera amasezerano, ariko nawe akora agakosa, aravuga ngo babanze bongerera amasezerano abakinnyi ngo bazamwongerera nyuma. None dore biri kwanga. Twigarukire ku uburyo yaje n'imitoreze ye. Azanye systeme y'abadefanseri 3, abakinnyi irabananiye. Arayapuritse ku mukino wa APR aratsinzwe, arayapuritse ku mukino wa Etincelle aratsinzwe, ayapuritse wenda ku wa Mukura bwo baragerageza baratsinda, ayapuritse no kuri uyu mukino wa Bugesera nabwo aratsinzwe. Iyo systeme bishatse kwerekana yuko abakinnyi ntibayumva. Abakinnyi baramubwiye ngo bari muri vestiaire ku mukino wa APR, baramubwira bati rero iyi systeme y'abadefanseri 3 twebwe ntago tuyumva, ntabwo tuyizi, reka dukine gakondo yacu ya 4-4-2, hanyuma ibindi uzagenda bitwigisha neza. Ati wapi, ninjye boss, mugomba gukora ibyo mbabwiye. Abakinnyi nabo baragenda bakina uko babyumva. Ku mukino wa Bugesera ejo bundi nabwo byarabaye, abakinisha back 3, arangije mu gice cya mbere n'ubundi wabonaga ko bari guhuzagurika pe. Buri mukinnyi ukabona ari gukina ibye, buri mukinnyi ukabona mbese systeme ntibarimo. N'ubundi mu gice cya mbere kirangiye muri half time, bagiye muri vestiaire baramubwira bati wareka tugakina systeme isanzwe, ngo iyi systeme ngo mugomba kuyumva, mugomba kujya muyikina. Abakinnyi batoke, ntago twasuzugura boss, tugomba gukora ibyo atubwiye. Match irangiye yatangaje amagambo avuga ngo ibyo yababwiye ngo ntago ari byo bakinnye, ngo mu gice ngo cyane mu gice cya mbere, ngo kuko ibyo yababwiye ntago ari byo bakinnye. Ariko abakinnyi nabo nuko byari byabananiye. Aravuga ngo abakinnyi ngo ikimbabaje ngo ni ugutsindwa, ngo batakoze ibyo nababwiye, ngo buriya ngo utsinzwe, ngo abakinnyi bakoze ibyo wababwiye, ngo ntago byaba ari ikibazo cyane kuruta yuko batsindwa batakoze ibyo wababwiye. Mbese ubwo iyo batsindwa bakinnye neza iyo systeme y'abadefanseri 3, we ntacyo byari kumutwara. Ariko n'ubundi ntibyari gukunda kuko abakinnyi ntibarayumva, ntibarayiga ngo bayifate, nta nubwo yari yabazamo.
icyo rero cyanatumye haza umwuka mubi hagati ya Julien Mete ndetse n'abakinnyi, cyane cyane bariya b'abakadere ba Mitima Isaac, ba Kevin Muhire, ba Eric Ngendahimana, ba Serumogo Omar, bamubwira bati twebwe reka dukoresha iyo twari dusanzwe dukoresha, ariko we ntabyumve. Aho ngaho hari ku rwego rw'abatoza. Nta kuntu wambwira ngo umukinnyi anyuzweho n'abatoza bane buri wese azana systeme ye, ntago byakunda yuko iyo kipe wayubaka ngo igire ikintu igeraho uri guhinduranya abatoza ba hato na hato. Urwo rwari uruhande rwo kubatoza. Noneho ubwo turagiye rero, twagiye ku ruhande rw'abakinnyi. Ku ruhande rw'abakinnyi rero, ku ngingo ya kabiri yo gutakaza abakinnyi benshi kandi beza, ikipe ya Rayon Sport yatakaje abakinnyi benshi bari bakomeye, harimo nka Joachim Ojera bagurishije, wowe wenda yinjije inyungu ariko n'ubundi nta musimbura we babonye. Harimo Musa Esenu wari umwataka, nubwo yatsindaga ibitego by'umutwe gusa ariko yarabitsindaga. None ubu Charles Bare n'abandi bazanye ba Paul Gomis ndibugarukeho, nta utsinda n'icyo cy'umutwe ngo tumenye ngo igitego cyagiyemo. Uwo ni wa kabiri. Ojera we yari umuwinga Machachari wanyuraga ku ruhande aguruka. Batakaza Ruvumbe Ritien Nzinga, uyu we nta kintu twamuvugaho, yashatse kwivanga na politike, ashaka kuzana ibintu byo muri Kongo ngo abisanishe n'u Rwanda. Ibyo byo uwowe nta tolerance. Yari umukinnyi mwiza yego ku makufra, yigeze gutsinda kufra enye zikurikiranye mu mikino ikurikiranye, ariko nanone ntago wafata umuntu uri gushaka kwerekana igihugu nabi ngo umugumishe muri shampiyona. Uwo nawe yaragiye. Harimo Rwatubyaye Abdul wakinaga mu mutima wa defense. Rwatubyaye nubwo abantu bagendaga bamukritika ngo Rwatubyaye ngo ntazamuka ngo ntagira gute, ariko yari umulideri mwiza, kuko iyo yabaga ari mu mutima wa defense abo ku mpande ba Serumogo na Baganijuru yarabakontorolaga akababwira ati mukine gutya. None ubu ngubu bari gukinishamo Master rimwe na rimwe, ubundi bagakinishamo uriya mupeti wundi ntari kwibuka neza, ariko Master niwe kenshi ukunze gukinamo. Ibyo rero nabyo bigatuma defense nayo ihuzagurika. Uwo nguwo ni wa kane. Harimo Musa Majaliwa we ntaragenda, aracyari mu ikipe ngo yaravunitse ari gukorogana. Uwo nawe ntarimo, kandi Rayon Sport yari yamuguze amafaranga menshi bazi yuko ari umumediateri kuri nimero 8 ugiye kujya akina, ugiye kujya akina neza kuruta abandi kuri nimero 6. Ubwo bari bazi ngo nimero 6 agiye kujya akinana na Muhire Keve kuri nimero 8, ariko n'ubundi Majaliwa nawe yahombeye ikipe. Uwo ni wa 5. Hakaza Hakizimana Adolphe nubwo atajyaga mu izamu, ariko yari umwana wari kuzazamuka, akaba ari gutanga icyizere ku buryo bariya bose ba Kadime Ndiaye, ba Boneri, ba Tamare bose yari kujya bazamukiraho, hanyuma nawe bakazamubyaza umusaruro muri sezo zikurikiye. Ariko nawe banze kumvikana, nawe arigendera yigira muri AS de Kigali. Aho ngaho hari ku bakinnyi bagiye bava muri ekipe kandi bo bari key players cyangwa se bari bashingiweho, nka Ruvumbu, Ojera, Esenu. Abo bose nibo babyaraga umusaruro muri attack, mu buryo bwo kwinjiza ibitego. Ni nayo mpamvu muri iyi minsi uri kubona ikipe ya Rayon Sport yabuze ibitego. Ni Batuyisenge bari kubitsinda, barereka da nta gitego ntaki. Ugasanga rero n'ibyo ngibyo nabyo byangije ekipe. Tukiri ku bakinnyi, turajya ku ngingo ya 3 yo kugura abakinnyi benshi kandi badashoboye. Ikipe ya Rayon Sport yaguze abakinnyi benshi, bamwe bakaza bakongera bakagenda. Duhereye nko kuri Jonathan Ifunga Ifaso, uwo yaraje sezitangira, abantu bari kuvuga ibigwi bye, ukumva ni umukinnyi ukomeye uhambaye, ariko yaraje ntiyagira ikintu akorera ikipe ya Rayon Sport, aba flop waragenda. Haza uwo bita Idi Mugadamu. Uwo yari yazanywe na Yamini Zerifani avuga ngo ni umwataka ngo utsinda ibitego ngo bimariramo, nawe yaraje
arakora biranga aragenda. Uwo ni uwa kabiri. Hakaza uwo bita Agogo Kamara, nawe yaraje ngo nijigo, ngo ni umusore koko yari umusore ariko mu kibuga nta musaruro, nta kintu atanga. Yaraje ahita avunika, nawe igihe akiri imvune agiye mu kibuga babona nta kigenda, nawe acaho. Hakaza Kamara bari bagaruye, nawe yarakinnye ariko bigeze hagati nawe biranga, abaflopu nawe aragenda. Haza mvuye kure Emmanuel, waje avuye muri shampiyona izwi muri Tanzania, abantu bamugize icyatwa ngo ni umukinnyi ukomeye, ngo uri kubica bigacika, nawe yageze muri Rayon Sport abaflop. Uwo nguwo aracyarimo ariko nta musaruro. N'ejo bundi ku ikipe ya Bugesera byari byanze pe, nta mikinire ye ntaki. Hakaza Paul Gomis nawe bamuzanye muri returu mu kwa mbere ngo ni umwataka, ngo ni mubi cyane, ngo gute na gute, nawe nta gitego, nta assiste, ntaki. Nawe aracyari mu ikipe ariko nawe yarayihombeye. Hakaza Youssef Rab yigeze kunyura mu ikipe ya Rayon Sport akiri muto, ari umwana uzi umupira ucenga, akinjira agapenetra, akinana na bawonana, ukabona ibintu biraryoshye, ariko nawe ubu ngubu nawe yarayihombeye. N'ejo bundi ku mukino wa Bugesera mwabonye igitego yahushije ari kumwe n'izamu wenyine, uwo nawe yabaye flop. Ibyo ngibyo iyo ni ku ngingo y'abakinnyi, imigurire n'imitakarize y'abakinnyi, iyo nayo tuyivuyeho. Mbashaka kubaha analize ya buri kantu kose neza, ingingo ku ngingo, kugira ngo mwumve uburyo ikipe ya Rayon Sport yagiye ihura n'ibibazo byo kuba yagorwa na sezo kubera ingingo nyinshi zitandukanye ndi kugenda ngarukaho. Mwibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel ya Sportline TV, ukande ku iryo jambo rya subscribe, urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Ikiganiro niba cyakuryoheye ukande like, ubwo dusharinge mu magurupe urimo, ndetse unaduha igitekerezo cyawe uko byumva. Twebwe aho dutandukaniye n'abandi, iyo uduhaye igitekerezo duhita tugusubiza direct, niba ari ikibazo, niba ari igitekerezo, natwe tukaguha inyunganizi yacu uko tubyumva. Ku ngingo rero ya kane yo kutagira inzego zuzuye, ikipe ya Rayon Sport haba mu buyobozi, haba muri staff technique yo kuri pitch, yo mu kibuga, ntago inzego zuzuye. Duhereye muri staff technique, muri staff technique nta vice perezida uhari. Ubundi ikipe ya Rayon Sport imenyerewe kuba vice perezida babiri, abo babiri ntabahari, hari perezida na SG n'abandi bakozi basanzwe. Ntabwo hari recruitment team, itimi ishinzwe recruitment ntayihari. Perezida Jean Fidel Uwayezu na SG namenye Patrick nibo baba bari gushakisha abakinnyi, nabo kandi bakazana babandi bababwira ngo ngiye mfite video ngo y'umukinnyi ngo ukina ahangaha, ngo akina gutya, ngo byagenze gutya, ngo bigenda gutya. Ibyo nabyo twaje gusanga yuko ari ikibazo nacyo gituma kuba inzego zituzuye, abahari bakaba ari bo birokritira, nabyo bikabyara ikibazo cyo gutakaza amafaranga, ndetse bakazana umukinnyi udashoboye batanazi neza. Iki ngiki nkiri kuri staff y'ubuyobozi, niyo mpamvu Skol yemereye ikipe ya Rayon Sport gushaka directeur technique w'umuzungu, bakazajya bamwihembera, noneho directeur technique akaza agashyira ku murongo ibintu bijyanye na recruitment, kuko icy'abashinzwe ibyo mu kibuga, akamenya ngo umukinnyi bagiye kuzana yakinnye aha, ameze atya, akina atya, profile ze zimeze gutya, imikinire ye niyi, mbese palmarès ye ayizi. Icyo nicyo directeur technique nibamuzana, kuko barateganya ko iyi sezo igiye kuza 2024-2025 igomba kuzatangira n'ubundi directeur technique yarabonetse. Tujye muri staff technique rero mu kibuga nta umutoza Julien Mete, nta mutoza wungirije afite. Turabizi ko yaje bazi neza yuko azungirizwa na Mohamed Wade ahita byanga, atanga impamvu yuko ngo arwaye, kugira ngo badakomeza gukomeza kumubwira ngo abumwungiriza, kandi yari amaze igihe ari we mutoza mukuru. Ubu nta mutoza wungirije uhari, kandi yagakwiye kuba hari, kuko buri mutoza wungirije icyo afasha agira inama umutoza mukuru. Igihe rero adahari,
urumva umutoza mukuru akora ibyo yishakiye kuko nta wundi wapfa kumubwira ngo abyumve. Niyo mpamvu bashaka ko muri iyi sezo iri imbere, igihe Julien Mete atazatwara igikombe cy'amahoro azasezererwa, baza n'abashyashya. Nagitwara azaguma muri ekipe ariko ashake umutoza wungirije yizaniye kugira ngo batangirane sezo, nibabura umusaruro babibabaze bombi. Izo nizo mpamvu enye z'ikipe ya Rayon Sport zituma ikipe ya Rayon Sport ihora muri zagarazagara, nta gikombe cya shampiyona. Icyo yagitakaje mbere kandi yari yatangiye ihabwa amahirwe y'uko ishobora gukubana na APR bikarangira inakiyitwaye, ariko none ubu ngubu tugeze kuri jurune ya 26 igikombe cyaramaze kubona nyiracyo tayari. None n'igikombe cy'amahoro naho iri kurwana n'umwuka wa nyuma wo kuvuga ngo ese Bugesera yaduhariye natwe tukayiharira, yaduhariye umukino wo kwishyura w'igikombe cy'amahoro natwe muri weekend tukayiharira amanota ya shampiyona. Urumva rero ikipe ya Rayon Sport niba igezaho kuganira n'ikipe iri muri zone de relegation, iri mu murongo utukura mu makipe amanuka, urumva ko ntago ibintu bimeze neza. Izo nizo zari ingingo enye zatumye ikipe ya Rayon Sport na n'ubu ngubu ikiri gustaragoringa yirukanka ku bikombe. Update rero mu mikino yo muri UEFA, mu mikino y'i Burayi, urumva hanze y'u Rwanda amakipe yose yageze muri kimwe cya kabiri mu mikino ya UEFA yamaze kumenyekana, kuko muri iri joro ryakeye nibwo twamenye ayagiye muri kimwe cya kabiri cya UEFA Europa League. Muri UEFA Champions League ho ejo twari twabigarutseho, hazamutse Paris Saint-Germain, Dortmund, Bayern ndetse na Real Madrid. Muri Europa League zimwe zatashye izindi zirakomeza nk'uko bisanzwe. Liverpool, AC Milan, West Ham na Benfica zatashye, naho Atlanta, Marseille, AS Roma, Bayer Leverkusen zo zazamutse zigera muri kimwe cya kabiri. Reka turebe neza. Atlanta yakatishije itike kimwe cya kabiri isezereye Liverpool ku giteranyo cy'ibitego 3-1. Marseille yakatishije itike yo kugera muri kimwe cya kabiri isezereye Benfica kuri penalty 4-2 kuko umukino ndetse na extra time byarangiye banganya ibitego 2-2. AS Roma yazamutse muri kimwe cya kabiri isezereye AC Milan ku giteranyo cy'ibitego 3-1. Bayer Leverkusen yakatishije itike isezereye West Ham ku giteranyo cy'ibitego 3-1. Iyi kipe ni nayo iherutse gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubudage Bundesliga nyuma y'imyaka 120 itazi igikombe uko gisa. Yagitwaye ejo bundi nyuma y'imyaka 120 itazi igikombe cya shampiyona uko kimeze, none no muri Europa League igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ubwo urumva umutoza wayo Xabi Alonso ni umutoza mushyashya muri kariyeri, yatoje ikipe ya Real Sociedad y'abatoya, niyo kipe yahereyemo gutoza. Iyi ngiyi Bayer Leverkusen niyo kipe ya mbere atoje nk'umutoza mukuru kandi ikipe y'abakuru, ari nayo kipe asa naho atangiriyemo. Rero Xabi Alonso akaba ari kugenda yandika amateka atandukanye, ndetse muri uriya mujyi ibarizwamo umuhanda werekeza kuri Bayer Arena, kuri stade yabo bahise bawita Xabi Alonso Road, bahise bamwitirira uwo muhanda. Noneho ibaze kuba baramwitiriye umuhanda atwaye igikombe nyuma y'imyaka 120 aramutse abahaye na Europa League, uko byagenda. Xabi Alonso akomeje kwandika amateka cyane mu Budage. Umva kakana, wari uzi ko amakipe yo mu Bwongereza yose yatashye muri aya marushanwa yose? Ushobora kuba utari ubizi, ndetse ushobora kuba ari na hano hambere ubyumvise. Twebwe tuba twacukumbuye tukareba tukamenya utuntu twose, tudetaye twose uko twagiye tugenda. Muri Champions League Arsenal na Man City zaratashye. Muri Europa League Liverpool na West Ham nazo zaraye zitashye. Ubwo urumva igihugu cy'Ubwongereza nta kipe gisigaranye haba muri Champions League ndetse no muri Europa League.
ese ikiragano cy'iki gihugu cyavumburiwemo umupira aricyo cy'Ubwongereza cyaba kiri kugana ku musozo? Icyo ni ikibazo nagira ngo mbabaze, namwe munsubize muri comment. Reka ngisubiremo, ese ikiragano cy'iki gihugu cyatangiriyemo umupira cyangwa se cyavumburiwemo umupira cyaba kiri kugana ku musozo? Icyo gihugu nicyo cy'Ubwongereza kidafite ikipe n'imwe, haba muri UEFA Champions League ndetse no muri Europa League. Ubwo rero muransubiza muri comment, ahasigaye ndabakunda cyane, naho ubutaha mu bindi biganiro bigiye bikurikiye. Ciao.